ngalendlela ukuthi ukhona umlando othi amaZulu ake azama ukuthi a-attack itribe yamaTsikane but wabenzela izimanga impi ayizange isaba khona Yachaza le nto kahle ngokolwamlando mangizwa kwamane kwaba nenkungu yes ngalesikhathi amabutho akaZulu seqhamuka ehlasela yes kwamane kwaba nenkungu abona na ukuthi ingeke sizoba nenkinga ke ngoba siqhamuke bekuclear asabona manje mase sisondela sisabona phambili yabo kwamane kwakuthi hayi impi ngcono ihonke yes impi kanjalo yes but there's no one superior njengesilo yangithi nathi singaphansi kwe KZN so inkosi yethu nathi si reporter those guys sounded like they were saying bafuna ukuyiphumela nje nabo into yabo bebe ne KZN yabo represent amabhaca kungenzeka ukuthi mhlambe lukhona uhlelo lukanjalo influence yeSwati develop kwi language awubhala kahle msisi mnganama mfethu yabona nje igqoke ekhanda ngathi lento oyibhalile kuthunga kuthe kanje